veliki požar kod Torlaka. Automobil gori nasred ulice, prolaznici beže glavom, bez obzira velika drama dogodila se večeras u beogradskom naselju Kumodraž. Automobil koji se oko 19 sati u vožnji zapalio nasred ulice izazvao je veliku pometnju. Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama, vide se buktinje i prolaznici koji beže od opasnosti i eventualne eksplozije, dok je saobraćaj u potpunosti obustavljen. Vatrogasci su stigli samo nekoliko minuta nakon što je primećen gust crni dim koji se nadvio nad tim delom prestonice. Očevici navode da vozač nije povređen. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan. Najnovije vesti, zato nas zapratite.